ассалому алайкум бинандагони гироми. Нашри навбатӣ барномаи иттилоотии ахборо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия Шаҳзод Раҷабзода. дар замони ниҳоят пуртазоди ҷаҳонишавии инсоният ба мушкилоту таҳдидҳои нав рӯбарӯ аст ки ҳаллу фасли онҳо танҳо тавассути ақлу хирад ва фарҳанги инсонпарварона имконпазир аст. дар чунин марҳила худшиносии миллӣ, меҳанпарварӣ ва соҳибдавлатӣ бо дарки баланди масъулият тақозо гардида ифтихор аз давлати соҳибистиқлол, арзишҳо ва дар партави сиёсати созандаву дастовардҳои он ташаккули андешаи миллӣ омили асосии рушд аз ҷумла устувории пояҳои давлатдорӣ мегардад. Шарҳи Фахриддини Муҳаммад Юсуф. ҳифзи арзишҳои миллӣ, таҳкими рукунҳои муҳими давлатдорӣ, худшиносӣ ва ифтихор аз дастовардҳои соҳибистиқлолӣ ва озодӣ самараи низоми судманди давлатдорист ки дар шароити кунунӣ дар заминаи ҳамдигарфаҳмӣ, ваҳдати сартусарӣ ва меҳанпарастии мардуми шарафманди кишвар чун кафолати рушду тараққиёти давлат аз ҷумла суботу амният ва ягонагӣ пеш гирифта шудааст. дар ин раванд сохти давлатдорӣ ки бо рушди бонизоми тамоми бахшҳо таҳким меёбад, муаррифгари ҳарчи бештари дастовардҳои миллӣ буда дар роҳи эъмори давлатдории навини тоҷикон, пайвастани он ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҳифзи манфиатҳои милливу давлатӣ, таъмини сулҳу субот ва ҳуқуқу озодиҳои инсон нақши барҷастаи таърихӣ дорад. Чунин падида дар навбати худ маҳсули андешаи миллӣ ва арзишҳои бунёдии халқи мамлакат мебошад. пешрафти ҳар як ҷомеа ва шаҳрвандони он аз худшиносӣ, худогоҳӣ ва баланд бардоштани сатҳи маърифати он вобаста аст. имрӯз яке аз масъалаҳое ки ҷомеаи ҷаҳонро ба ташвиш овардааст, ин масъалаи терроризм ва экстремизм дар ҷомеаи бахусус на танҳо ҷомеаи тоҷикистон, чун ҷомеаи ҷаҳон мебошад. худшиносӣ ин дар пояи дӯст доштани миллат, давлат, забон, урфу одат, фарҳанг ва таърих ба вуҷуд меояд ки ҳар як шахси комилҳуқуқ ва ҳар як шахсе ки дорои маърифати баланд аст, он бояд аз гузаштаи худ ва аз ҳамон ниёгони худ огоҳ бошад. агарчи имрӯз истиқлолият бузургтарин ҷашни миллии мост, дастовардҳои он аз ҷумла дар заминаи низоми устувори давлатдорӣ, осоиштагӣ, алалхусус суботи сиёсӣ, арзиши олӣ, зеро он замина ва таҳкимбахши рушди устувори мамлакат ва зиндагии шоистаи мардум дониста мешавад. бо дарки ин ҳама ҷомеаи тоҷик, махсусан насли наврасу ҷавон аз дастовардҳои беназири замони созандаву таърихӣ ифтихор менамоянд, сабақ мегиранд ва ба мероси бузурги маънавӣ ва фарҳангии ниёгонамон арҷгузорӣ карда ин неъмати олӣ, иттиҳоду ягонагӣ ва осоиштагии миллиро чун гавҳараки чашм бояд дар оянда низ ҳифз намоянд, зеро дар раванди ҷаҳонишавӣ ихтилофҳои зиёде арзи ҳастӣ доранд ки бетаъсир нахоҳад монд. нафароне ки сатҳи пасти дониш доранд, таъриху миллатро дар сатҳи зарурӣ намедонанд, побанди ҳар гуна фитнаву андешаҳои гурӯҳҳои манфиаҷӯ мегарданд ки ин боиси паст кардани миллат ва обрӯ эътибори шаҳрвандони мо мегардад. аз ин хотир ҳар як шаҳрванди кишварро зарур аст ки баҳри ҳимояи манфиатҳои миллӣ саҳми арзандаи худро гузорад, дар рушди миллат, таърих, забон ва анъанаҳои миллӣ саҳмгузор бошад. озодӣ ва соҳибистиқлолӣ ганҷи беҳамтост ки онро ҳифзу гиромӣ бояд дошт. яке аз хусусиятҳои асосии миллати тоҷик ҳисси мустақилӣ буда дар тамоми давраи мавҷудият он таҳким ёфт. дар ин замина дар самти устувории пояҳои давлатдорӣ дар радифи мавҷудияти таҳдид ё худ равандҳои манфии халалдоркунандаи осоиштагӣ аз ҷониби ҳар як фарди тоҷикистон нақшаву мароми созанда бояд чун стратегияҳои амал бо ифтихор аз давлату давлатдорӣ татбиқ гарданд, зеро маҳз худшиносӣ, зиракии сиёсӣ ва арҷгузоштан ба муқаддасоту дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ кафили рушди устувор мебошад. дар харитаи геополитикӣ тоҷикистон чун субъекти мустақил ва баробарҳуқуқи низоми навини робитаҳои байналмилалӣ имрӯз бо 182 кишвари ҷаҳон муносибатҳои дипломатиро ба роҳ монда, ҳамкориҳоро дар асоси принсипҳои дуҷониба ва дар чорчӯби созмонҳои бонуфузи байналмилалию минтақавӣ фаъолона пеш мебарад. ин барои аҳолии шарифи кишвар имкони муаррифии бештари дастовардҳои миллӣ, хоса таҷрибаи тамаддунофарӣ ва ташаббусу пешоҳангиҳоро муҳайё месозад ки дар асри нав танҳо бо роҳи аз бар намудани равияҳои афзалиятноки илм ва донишу ҷаҳонбинии васеъ татбиқ хоҳад шуд. дар ин самт ҳар яки мо бояд дар ҳамдилӣ ва худшиносии баланди миллӣ аз иттиҳоди миллат дифоъ кунем.
дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд ва таъмиру навсозии 12 000 иншооти самту соҳаҳои гуногун ба нақша гирифта шуда. То ин муддат қариб дар 8 000 иншоот корҳо анҷом дода шудааст. ҳамзамон бо бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ аз ҷониби соҳибкорону сармоягузорон ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот зиёд гардида, дар самти содирот ба хориҷи мамлакат тадбирҳои мушаххас амалӣ мегардад. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Илёс Бобоҷон. ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд раванди созандагию бунёдкорӣ тақвият ёфта бо маблағгузории ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят, шаҳру ноҳияҳо ва саҳмгузории соҳибкорону аҳолӣ сохтмони зиёда аз 12 000 иншооти таъиноти гуногун амалӣ хоҳад шуд. нақшаҳои мукаммали созандагӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд асосан аз тарҳҳои бузургу замонавӣ ба монанди бунёди биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ, коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ, мактабу кӯдакистонҳои замонавӣ, майдону толорҳои барҳавои варзишӣ, дармонгоҳҳои муҷаҳҳаз бо дастгоҳу таҷҳизоти ташхису табобат, марказҳои хизматрасонӣ ва савдо, ҳавзҳои моҳипарварӣ, фабрикаҳои паррандапарварӣ, гармхонаҳои типи нав ё худ инноватсионӣ, инчунин таҷдиду барқарорсозии мавзеъҳои таърихӣ фарҳангӣ ва таъмиру навсозии роҳҳои мошингард иборат буда марҳила ба марҳила амалӣ карда мешаванд. дар давоми бештар аз 2 соли охир дар натиҷаи тадбирандешиҳои саривақтӣ ҷиҳати амалӣ намудани дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд баъди бунёд, таъмир ва аз навсозӣ зиёда аз 8 000 иншооти таъиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, инчунин ба сохтмони даҳҳо бинои дигар асос гузошта шуд. ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатӣ иқдоми ба кор даровардани зиёда аз 700 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ низ марҳила ба марҳила амалӣ мешавад. аз ҷумла дар давоми зиёда аз 2 соли охир дар шаҳру ноҳияҳои вилоят наздики 500 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, ки дар натиҷа наздики 4000 нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷои корӣ гардида, дар баробари таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ, ҳаҷми воридот коҳиш ва иқтидори содиротӣ тақвият ёфт. аз ҷумла дар 3 моҳи аввали соли равон аз вилояти Суғд ба хориҷи мамлакат ба маблағи 196 миллион доллари амрикоӣ молу маҳсулот содирот карда шуд. дар ин давра иқтидори содиротии вилоят асосан аз ҳисоби маҳсулоти саноатӣ тақвият ёфт. дар гурӯҳи молу маҳсулоти содиротшуда ҳаҷми зиёдро консентрат, маъдан, нахи пахта, ресмони пахтагӣ, маҳсулоти тайёри дозандагӣ, симент, рангҳои сохтмонӣ, профилҳои алюминӣ, обҳои рангии ташнагишикан, консерваи меваю сабзавот ва меваи хушки коркард ва банду бастшуда дар бар мегирад. дар раванди бунёду ба кор даровардани коргоҳу корхонаҳои саноатӣ саҳми соҳибкорони вилоят бештар буда, онҳо дар роҳи расидан ба ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат бо ба инобат гирифтани талаботи бозор бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти насли нав, истеҳсоли молу маҳсулоти ивазкунандии воридот ва ба содирот нигаронидашударо зиёд менамоянд. танҳо дар давоми 3 моҳи сипаришудаи соли равон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 39 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. коргоҳу корхонаҳои нав асосан дар соҳаҳои саноати сабук, кимиё, масолиҳи бинокорӣ, маъдан ва хӯрокворӣ таъсис дода шуда, дар онҳо наздики 250 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кору маоши хуб таъмин гардиданд. дар ноҳияи Сангвор бо истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 80 иншоот пешбинӣ шудааст. аз ҷумла соли ҷорӣ корҳои сохтмонӣ дар 18 иншооти таъиноти гуногун аз нав оғоз гардид. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Сангвор. дар раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Сангвор сохтмони як қатор иншооти ҳаётан муҳими хоҷагии халқ аз қабили биноҳои маъмурӣ, муассисаҳои таълимӣ, толори маҷлисгоҳ ва дигар корҳои ободонӣ бо ҷудо шудани маблағҳои пешбинишуда аз нав оғоз гардиданд. бахшида ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи нақша сохтмони 80 адад иншоотҳои хурду бузург пешбинӣ шудааст. айни замон аз шумораи иншоотҳои ҷашнӣ 27 адади онҳо ба истифода дода шуда, корҳои сохтмонӣ дар 16 адад иншоотҳо идома дорад. дар ин сохтмонҳо зиёда аз 75 нафар коргар кор карда истодааст. соли дуюм аст ки сохтмони бинои шуъбаи маориф идома дошта, бо бунёди бинои сеошёнаи замонавӣ барои кормандони соҳа тамоми шароитҳои замонавӣ муҳайё мегардад.
تا آنها در پیشرفت تعلیم و تربیت نسل نورست سهم ارزنده خود را گذارند. امروزها ساختمانچیان با استفاده از مبلغ‌های جدا شده پوشانیدن بام بینا، نصب خط‌های برق، اندازه‌کنی داخل بینا و دیگر کارهای آبادانی را انجام داده ایستادند تا انشاءات در سال روان پورا به استفاده داده شود. در شفت بینای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سنگوار از حساب مبلغ‌های محلی سال گذشته ساختمان تالار مجلسگاه برای 400 جای نشست آغاز گردیده بود. تا همین دوره سال جاری یک قسمت کارهای ساختمانی انجام یافته برای بام مجلسگاه تجهیزات ضروری آورده شده است تا آن با صفت بلند وصل و نصب کرده شود. از روی نقشه فرمایشگر سال جاری بینای تالار مجلسگاه با تمام تجهیزات ضروری باید پورا به استفاده داده شوند. ضرورت ساختمان بینای نوی تعلیمی در مرکز مأموری ناحیه سنگوار جهت فراهم آوردن شرایط سازگار برای تعلیم و تربیت نسل نورست در پرتو غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان عملی شده ایستاده است. زیرا سالهای آخر با زیاد شدن شماره خوانندگان ضرورت بنیاد بیناهای نوی تعلیمی، کابینet‌های فنی و دیگر انفراساختار ضروری پیش آمد تا در آینده برای تحصیل خوانندگان تمام شرایط‌های مساعد فراهم آورده شود. این است که با بنیاد بینای نوی تعلیمی سه‌شانه و دیگر زیربناهای علاوگی برای تحصیل خوانندگان تمام شرایط‌های زمانوی مهیا خواهد شد. امروزها کارگران به کارهای خویشچینی در آشانه یکم بینای تعلیمی مشغول بوده. مصالح ساختمانی اساساً از کارخانه‌های صنعتی شهر دوشنبه دسترس کرده می‌شوند تا انشاءات در مهلت پیش‌بینی شده و با صفت بلند به استفاده داده شوند. همین طریق روند کارهای آبادانی، نهالشینانی و سبز و خرمگردانی در همه بخش‌های خواجگی خلق شروع از دوردست‌ترین دهه تا مرکز مأموری ناحیه سنگوار ادامه داشته. با انجام کارهای ساختمانی بیشتر انشاءات سال جاری به استفاده داده می شود. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه سنگوار. جهت اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره آموزش زبانهای خارجی که 18 مارس سال جاری به تصویب رسیده بود، کارمندان کسب و کار گوناگون در ولایت مختار کوهستان بدخشان با آموزش زبانهای روسی و انگلیسی فرا گرفته شدند. گزارش ماهره طاهر در این خصوص. با مقصد تقویت ملکه کسبی، جهانبینی سیاسی و سطح زباندانی، کارمندان مقامات دولتی، خود اداره کنی محلی و تشکیلات دولتی فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 18 مارس سال جاری به تصویب رسیده است. در فرمان پرزیدنت درج گردیده است که از 1 اپریل سال 2024 کارمندان مقامات دولتی، خود اداره کنی محلی و تشکیلات دولتی به مهلت 1.5 سال به آموزش حتمی زبانهای خارجی در دایره مبلغ‌های پیش بینی شده و سرچشمه‌های دیگری که قانونگذاری منع کرده است فرا گرفته شوند. برای در عمل تطبیق نمودن فرمان مذکور، کارمندان مؤسسه تعلیمی دولتی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایوقت در شهر خاروخ تمام کوشش را به خرج داده 24 نفر به کورس‌های زبان انگلیسی و 12 نفر به کورس زبان روسی شامل گردیدند. قید کردن به مورد است که در پیام امساله پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با مردم جمهوری تاجیکستان که با زبان آموزی و از خود نمودن زبان ها در پیام نیز ارائه گردید. محض مکتب پرزیدنتی برای کودکان بالایوقت در شهر خاروخ از این در کنار نیست و در ماه مارس سال جاری فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که برای آموزش زبان های خارجی برآمده بود، مؤسسه تعلیمی دولتی مکتب پرزیدنتی در اساس نقشه چاره‌بینی از ماه اپریل سر کرده به آموزش فنها آموزگاران را جلب نموده ایستادند. مؤسسه تعلیمی دولتی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایوقت در شهر خاروخ یکی از مؤسسه‌های کلانترین تعلیمی در ولایت مختار کوهستان بدخشان محسوب یافته. فعلا 860 نفر خواننده و 65 نفر آموزگار به تعلیم و تدریس مشغول میباشند. در این بارگاه علم تحصیل با 3 زبان صورت گرفته، 2 اتاق لنگافانی زبان انگلیسی و 1 اتاق برای زبان روسی پیش بینی گردیدند. عین حال 6 نفر آموزگاران زبان انگلیسی و 6 نفر آموزگاران
آموزگاران زبان روسی به تعلیم مشغول بوده با مهارت بلند کسبی زبان آموزی را بر راه گذاشته ایستادند. خوانندگان مؤسسه تعلیمی دولتی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالیاقت امروزها از نازکی‌های زبان روسی و انگلیسی پورا برخوردار بوده آزادانه معاشرت میکنند و همه ساله در المپیادهای سطحی جمهوری سزاوار جایهای نمایان میگردند. خوشبختانه در مؤسسه ما آموزش با 3 زبان برای مانده شده ایستاده است. هم با زبان تاجیکی، هم با زبان روسی و هم با زبان انگلیسی. و از آن روزی که خوانندگان به تعلیم فرا گرفته می شود، مأموریت مکتب دقت اساسی و اولین درجه را به آن روانه می سازد که اول آموزش زبان مادری خویش و بعد از آموختن زبان مادری خویش صنف‌ها به گروه‌ها جدا می‌شوند، یعنی گروه روسی و گروه انگلیسی. باید گفت که از زمانهای پیش زباندانی و آموزش زبانهای خارجی در حیات انسان‌ها اهمیت خاصه را کسب نموده بود. یگانه واسطه‌ای که دولت را در سطح بین‌المللی معرفی می‌نماید و فرهنگ، زبان، مدنیت و رسم و رسوم تاجیکی را حفظ می‌کند، این دانستن زبانهای خارجی میباشد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان محض همین را به نوبت گرفته تاکید نموده بودند که در حین زمان همیشه در یاد باید داشت که در زمان رشد پراوج علم و تکنیک، تکنولوژی‌های نو، علل خصوص تکنولوژی‌های اطلاعاتی و قوت گرفتن روندهای جهانی شوی به آموزش زبان‌های خارجی، علل خصوص زبان‌های روسی و انگلیسی، تیار کردن متخصصان و کارشناسان جوابگوی طلبات امروزه جهانی و اشغال نمودن موقع سزاوار در میان کشورهای پیشرفته دنیا خیلی مشکل است. ماهره طاهر، مبارکشاه رستم، شهر خاروخ، اخبار. در شهر دوشنبه باری اول مسابقه بین المللی جودو دوشنبه گراند سلام 2024 برگزار می‌گردد. این مسابقه روزهای 3 تا 5 مای در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی دایر می‌گردد. با اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو برای اشتراک در مسابقه تا حال 446 ورزشگر از 72 کشور جهان نامنویس شدند. با هیئت دسته منتخب تاجیکستان در این مسابقه 37 ورزشگر شامل شدند. شرح بیشتری موضوع در گزارش رحمتشاه عابد. جودو به تاجیکستان می آید. در شهر دوشنبه بار اول مسابقه باشگوی بین المللی جودو دوشنبه گراند سلام 2024 برگزار می شود. این مسابقه روزهای 3 و 5 مای در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی دایر می گردد. با پیشنهاد شهرداری دوشنبه و فدراسیون جودوی تاجیکستان درباره شروع از سال 2024 در پایتخت مملکت دایر کردن یک از مسابقه‌های سیر جهانی جودو گراند سلام تاشکل‌های بزرگ از جانب فدراسیون بین‌المللی جودو IJF پذیرفته شده است. همکنون پیش از بازی‌های المپیک پاریس 2024 برای اشتراک در مسابقه دوشنبه گراند سلام بهترین جودوکاران جهان به دوشنبه می‌آیند و برای دریافت جایزه ها و امتیازهای المپی تلاش میکنند. از یک طرف اگر ورزشکاران برای دریافت افتخارنامه و جایزه های مالیوی با هم رقابت کنند، از طرف دیگر برای دریافت امتیازهای المپیاد تابستانه پاریس 2024 با هم رقابت خواهند کرد. بار اول از تاجیکستان در این مسابقه 38 نفر، یعنی در هر وزن 4 نفری نماینده تاجیکستان برآمد میکند. با اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین‌المللی جودو IJF برای اشتراک در مسابقه دوشنبه گراند سلام 2024 تا حال 446 ورزشگر، 242 مرد و 204 زن از 72 کشوری 5 قاره جهان نامنویس شدند. در بین آنها درخشنده ترین ستاره جودوی دنیا تدی رین 35 ساله از فرانسه می باشد که در وزن بیش از 100 کیلو، قدش 2 متر و 4 سانتی متر رقابت خواهد کرد. امروز ورزشکارانی که ما در دیگر کشورها صاحب جایزه های گران پری گردیدند، امروز ما میتوانیم که این جایزه ها را در همین پایتختمان در همین تالار پرشکوه یعنی که بینیم. ما آرزو میکردیم 50 سال پیش زالا که بود که 4 به 5 بود اندازش که با پشتی طرز جودو رو در وجود سر کردیم و مشکلات به حد بسیار بود. من فخر آن میکنم که ما همچون کشور مستقل در تمام ساحه علاوه جودوی ما راحت میگیرن در مسابقه بین الملل غالب مسابقه جمهوری میشن. اونا حقوقی در مسابقه قطعی جهانی و حتی بازی المپیک را خریدن حقوق دارن. خوشبختانه در وطن ما با دستگیری پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت پرزیدنت جمهوری ما محترم امامعلی رحمان
و رئیس شهر دوشنبه محترم سامر چون مسابقه با نفوذ در یک سطح بلند تشکیلی گذرانده میشه و البته در وقتی که ما یعنی که تمرین میکنیم ورزش میکنیم چنین مسابقه در جمهوری ما گذرانده نمیشه ولی خوشبختانه امروز پهلوانای ما خوشبخت است که در وطن ما چنین مسابقه با نفوذ گذرانده میشه. بیاتی دسته منتخب تاجیکستان در این مسابقه با شکوه 35 ورزشگر 28 مرد و 9 زن داخل شدند. مورد ذکر است که در دوام سالهای صاحب استقلالی ورزش در مملکت رشد نموده. توجه پیوسته حکومت مملکت به رشد ورزش باعث گردید که مرحله به مرحله در شهر نوین مملکت انفراستراکچور ساحه تکمیل یافته. تنها در چند سال اخیر پایتخت کشورمان میزبان بزرگترین مسابقه‌های سطح جهانی گردیده است. برگزاری این چهارمین سطح جهانی نیز بیانگر آن است که تاجیکستان در سطح جهانی همچون دولت امن آسایشته و رو به رشد شناخته شده است. بینندگان گرامی، در همین جا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. خیر، سربلند و موفق بمانید.